We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring. Buenos días, aquí estamos con el huevo mágico y vamos a decir la palabra mágica para ver un nuevo vídeo. Ajoceite. Hay que consumir productes locals, saber el camp. Donem pas a nostra revolta ecologista. El plàstic ha inundat a la nostra vida diària. La nostra reivindicació, reduir el consum evitant els productes envasats en plàstic. I com el nostre tema és les voltes que dona la vida, proposem utilitzar envasos abans de productes quotidians, o era, càntirs que mantenen l'aigua fresca en lloc de tanta botella. Hauràs d'arreglar. I arriba la nostra figura 1. A voltes tamany s'importa, sobretot per als pallers festers. Volem una gran orquestra, però gastar-se poc en el monument. A ella, que li ha sobrat uns pocs de diners de la festa passada, vol una falleta amb altura. Li dona igual l'acabat que tinga, i ja podeu veure quin hi planta l'artista fallero. Donant voltes en la xungla de València. València sembla una xungla. Bici, motos, patinets, cotxes, ningú sap per on va d'anar. Totes. I davant d'aquest descontent generalitzat amb la política espanyola, vos presentem la solució per a votar en les pròximes eleccions. Donar voltes a la nostra ruleta del vot per a tots aquells indecisos que vulguin deixar a la sort el seu vot per als pròxims comicis. I com el tema va de donar voltes, la volta al peu de la dreta, alta competició de ganes disposats a quedar. Arriba nostra figura 2, Pere i Pablo donant voltes amb el Falco. Ara ho ha de compartir com tots. Pablo pilotant i mentre Pere portant a cop tots els pactes que no li deixen despegar. Perquè Pere té els seus principis, però si no agraden els altres. Tornarà Pere a traure el comodí de Franco? Arribaran a temps al club de golf del Galapagar? I finalment, però no menys important, presentem el nostre impressionant colofó, que comença a la retirada dels nostres gegants. Ells recorren els carrers de València donant voltes i voltes, iniciant el nostre
Hola y bienvenido a la segunda parte de la cabalgata del Ninó Fallas 2020. Bueno, aquí nos están dedicando un espectáculo fantástico esta banda, que aunque no podemos oír el sonido, pero estamos oyendo digamos los espectáculos que vamos viendo y vamos continuando con esta cabalgata. Se puede observar que hay gran expectación aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, Fallas 2020, y la verdad es que a mí el espectáculo me está gustando bastante, ¿no? O sea, veo mucha participación por parte de los participantes en el espectáculo, tanto mucha gente viendo este espectáculo, que es fantástico. Les recuerdo que tengo vídeos del año pasado que son muy atractivos también, del espectáculo de la cabalgata del Ninó, y que bueno, espero que si les echan un vistazo les guste, y vamos a seguir continuando con lo que es el espectáculo ese tan genial que es la cabalgata del Ninó, que se puede decir el inicio de las fallas de Valencia. Bueno, continuamos con el espectáculo. La Magrana Marina, l'últim vestigi de la professió del Corpus, interpretada per Cavallets Marins, anticipa el nostre alcalde, que ens dona la benvinguda als turistes en les seus millors gales. Representant del déu Poseidó, que en la seva quadriga tirada per més cavallers marins, simbolitza i sintetitza la nostra obertura, no sols al mar, sinó a totes les opcions i opinions. El flanqueja per l'esquerra l'efígie d'un tritó que en la seva a tota sol. Esta és la nostra versió. Esta barca de pesca que veo en sí no me... La verdad es que estamos viendo un espectáculo buenísimo. Esta vez se han puesto bastante creatividad en las formas, los colores, y bueno, la verdad es que también les recuerdo que tengo en distintos puntos de lo que es la mascleta de varios días del Ayuntamiento de Valencia, y por diversas pirotecnias, por grupos pirotécnicos que están muy bien. Espero que les guste y continuamos con esta estupenda cabalgata. A lo millor la rima que us sona. Una barca en la imatge més reverenciada per qualsevol valencià de cor en missa. De la vegetació autòctona. Per sort o per desgràcia, és el fill de la coneguda. Bueno, unas ricas tonalidades de este escenario, paisaje de la plaza del Ayuntamiento en esta parte donde estaba yo ubicado. La verdad es que la cabalgata del Ninó ha sido bastante genial en esta segunda parte. Y bueno, os tengo que dejar, espero que les haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en un próximo vídeo.